Nkosi ngelina wakhonza wenkosi omunye abefundisi baseGoli uthi abazali bakhe bahamba abayombika ubaba ihuka ubaba ilanga wayesemzini wasemkhayidini uthi wayephathwa ikhanda elaliyinkinga kakhulu ikhanda lalimphatha uthi lalishintshanisa ngelilanga limphathe ngenhla kwekhanda ngelilanga limphathe ngeside elilodwa ngesokunxele ngelilanga limphathe ngesandla sokudla mali imphethe akhale minye embisi uthi kwaphela iminyaka limphethe ikhanda wathi wayeka isikole ngoba imali imphethe ukuthi akayize kwahamba iminyaka basebehamba abazali bakhe bayombika kuyihuka baba umntwana wethu unenkinga enkulu uphathwe ikhanda usezoweka ngisho isikole uthi babilanga hamba sibanibani hamba uthatha ingane yakho niye lapha edini la edini makhonzo nkosi mzosethandeni ngofeni linde khona ngofike khona umshweni Ncube nilinde khona yayisihamba lensizwa makhonzo wenkosi nabazali bayo bahamba bomlindo hamba noma wakhe bahamba ulinda kwakhona indlu lapha emzosethandeni ayibizwa ngozonke base behlala khona inyanga ethile yayisifika inkosi lami bathi akhama ngenhla abakhonzi benkosi komuzi ngoba ingawabi khona indlela engenza into akhama ngenhla komuzi yayisifika indoda yakho emnyama manje asebena njengentonyana bese abhekana asayitsheni unyoka zethensinza nyanga emlenze amadoda osokhulu awu madoda bathi ayisiphuma abakhonzi benkosi ukuhlanga usigundane ezifundisa baseNazareth yayisiphuma emotweni makhonzi benkosi ayisitapha amadimoni uthi basebephuma uthi baphuma abantu ababelapha kuzonke uma bephuma abakhonzi benkosi ayisibakhoma ngomunwe Nkosi langa ayibathandaza abantu ngendlela eziningi bathi ngelanga yakangena emzini wasephameni endlini yesonto abantu abagula besendlini yesonto bathe sishaya ikhwela uthi abantu ababehlanza abantu babekhipha inyongo ngomlomo uma nothi sebehayiza abantu phakathi komuzi wasendlini uthi basebephuma kuzonke uthi ayibakhoma umuntu asazeke lapha athi amadimoni afunani lapha uthi lo mfundisi bakhona nkosi wathi nangalolanga limphinala mphathi ikhanda ngaba uNkulunkulu ngenye imini bakhona benkosi ubaba uMkhandela umshweni made izolo ukhuluma bakhona benkosi ngokuthi wayephuma emhlanganweni kaJanuwari uthi babephuma enhlangakazi kodwa umhlangano wena wajika endleleni akawufikisanga enhlangakazi wajika enkatheni uthi wena efike enkatheni wayesejika wethatha imithole yakhe ezobuya eze ngapha eMaritzburg ezoqhubeka nokwenzayo uthi kodwa bakhona benkosi wathi esendleleni eseThekwini uMkhandela engafika emateksini aza ngapha nganeno ngoba sekuthe ukhwalala uthi kwaseqhamuka insizwa uthi aqhamuka lezi insizwa uthi zaziza ngaphambi kwakhe uthi wena ephenduwe emuva kanti khona neza futhi ngemuva uthi basebemmisa basebethatha izinto leza eziphethe bathatha konke abakhona benkosi bathatha ngisho nemali yokugibela ezogibela ngayo uMkhandela hawu kodwa shembe uyihlwele useThekwini sikhathaliwe abakhonzi benkosi ngizokwenza njani uthi ngase ngicabanga ngathi hayi mase ngiqale ngenyawo njengamanje yazi kungashaya isikhathi semini kusasa sengifikile eMaritzburg useThekwini la ikhona wayesesuka uthi ngase ngisuka ngihamba ngenyawo uthi ngahamba uthi ngangena ku-N3 ngahamba ngadonsa uthi ngathi mangifika kwelinye ibridge uthi ngase ngihlala phansi uthi ngabona ukuthi kwasekuphela konke ngabona ukuthi yabona into engiyiqalayo ngeke ngiyimele uthi kwakude emuva uthi ngihamba ngibheka ngemuva ngibheka iTheku ungabe ngisayibona lento ngisabona nama-light ngemuva ngase ngokuthi sengikude kakhulu ney'teki
Nangaphambili eMansbeck angeke ngifike. Uthi ngase ngijabelele. Kathi kodwa shayimba uNkulunkulu ngoba kodwa ngivela kuwe nje kwenzakalayo. Nakho ngizophelela la abazali bami la ngibashiye ekhaya bazothi ngangigceke ngemhlanganweni. Uthi ngase ngijabele kwenzima ngakho njengokuthi zovuma beselo ithi Thixo wangipha ingoma efika evesini elithi awumthembi ngani Thixo wakho idini umphefumulo wakho udumaleleni na ulwani mayifika lelo vesi bakhona nenkosi kwaseqhamuka imoto uthi imoto eyayithwala ifenisha uthi mayithi ngaphamisa amehlo hawu lo muntu engimmisayo lana uma usikhakhani nje kwasema uthi wami usikhakhani nje hawu Bosman man uthi usikhakhani usebenza nobaba ubaba uyamazi uthi ngase ngithi baba ngishwelwe ngabantu eyigebengu lapha zathatha ngiphuca yonke into ngiphuca nemali yokugibela angazi ngizofika kanjani ekhaya uthi yayisithi inkosi lo wesethi lo baba usikhakhani hawu wena uzalwa umade uthi ngathi ngeke ngizalwe umade empela hayi ngeke angikwazi nje kodwa uthi kodwa ngiyabaza abafowenu wayesebabala abafowabo ngiyabaza kodwa angikaze ngizwe ngawo uthi ngase ngithi hawu uthi kodwa owayesekodwa usikhakhani kodwa ngizokuthatha kodwa ngikushiyekile wesemthatha wesehamba naye wamayefika la enhlazathe ngoba ezodlula aye ngaphezulu baba wamayefika enhlazathe emshiya umkhandela ulwali umkhandela mayebheke emuva akasayibona imoto mayefika ekhaya baba usikhakhane ngithi usikhakhane bese ngihlole endleleni ngabanjwa igebengu usikhakhane wese ngithatha ngemoto baba semsebenzini wafika uthi baba usikhakhane bengasebenzeli lo suku khuluma nje bakhona benkosi ngendaba kahle ngwesibili hayi owaqhamuka imoto engekho hayi maningi amazi kodwa kusemizini hayi